¿Necesitas una carpa para tu evento o negocio? En Carpas Pontevedra fabricamos y alquilamos carpas de aluminio para todo tipo de ocasiones. Desde jaimas hasta naves industriales, tenemos la solución que necesitas. Además, ofrecemos mobiliario, decoración y todo lo necesario para tu evento. Carpas Pontevedra. Más de 25 años creando espacios únicos. ¿Qué pasa si pierdes o rompes el mando de tu coche o del garaje? Haz una copia por si acaso en Soques. Y ahora, para aprovechar el tiempo del anuncio, ¡a cantar! Soques. Cuando tengo un problema está Soques. Copian llaves y mandos en Soques. Y el bombillo de casa te lo instala Soques. En Soques te hacemos el duplicado de tu mando a distancia, del garaje, del coche, del negocio. Soques. Convirte cada celebración nun espectáculo inesquecible. En Tecmodeco somos expertos en iluminacións artísticas para todo tipo de eventos. Dende entroidos e festas de verán ata eventos privados e decoracións de Nadal. Ofrecemos solucións personalizadas que reflexan un estilo único. Confía no noso equipo profesional para transformar os teus espazos e crear experiencias visuais memorables. Visítanos en tecmodeco.com ou chámanos ao 665 08 30 61. Iluminamos momentos especiais. Personal Óptica, onde a túa mirada atopa estilo e claridade. Asesoramoste coa mellor tecnoloxía e as últimas tendencias en gafas. Descarga a nosa app e desfruta de descontos especiais. Buscas pezas de calidade para o teu coche? En Desguaces Galicia ofrecemos recambios garantizados e xestionamos a baixa do teu vehículo de forma rápida e segura. Desguaces Galicia, o teu aliado en recambios. Ahorras sin renunciar a la calidad. Dende as Rías Galegas, onde o Atlántico nos regala o seu mellor tesouro, seleccionados e envasados con ingredientes que potencian o seu sabor único. Conservas Dardo, auténtico sabor a mar. Descúbreas. No Centro Comercial Arousa traballamos arreo cada día para que ti nos elixas. Achégate ao Centro Comercial Arousa. Compras, ocio e moito máis. O teu negocio necesita destacar no mundo digital? Estás listo para dar o seguinte paso? En Overfly Consulting creamos estrategias digitais personalizadas para que a túa empresa medre. Deseño web, SEO, publicidade online e consultoría e-commerce. Todo o que precisas para aumentar as túas vendas e atraer clientes. Non te quedes atrás, confía en expertos e leva o teu negocio ao seguinte nivel. Visítanos en overflyconsulting.com e comeza hoxe a túa transformación digital. Diga, corre con burra. Saluda de festa en festa. Hoxe, de festa en festa, veñemos ata San Roque do Monte, en Vilanova de Arousa, pois na súa tradicional carreira de burras, os seus xogos e a súa música, así que esperad aí, Estamos aquí con Jacobo e que, bueno, aquí un poquinho o que organiza un poquinho todo isto. Ibarme dicir o pai dos burros, non? O pai dos burros. Non, eu son un colaborador. Aquí hai unha comisión de festas moi veterana, con moita ilusión, con moito traballo, apoiado por todos os veciños, San Roque do Monte, e que eu veño a colaborar desde hai varios anos xa e animar tamén, como non, esta proba, que é unha das probas señeiras de toda Galicia, que cumple 103 anos, igual co Brandi 103 anos, para disfrute de todo o mundo e sobre todo para respeto e benestar animal dos animais que tanto deron ao longo da historia
para traballar nas eiras, para carrixar o xargazo do mar, para axudar nas casas, bueno, e con xente tamén que ven non só de aquí, de San Miguel e de San Roque, senón que veñen tamén dende Oza Cesuras, da provincia da Coruña, como é Sergio. E aparte, xente moza tamén, que iso é moi importante. Hombre, xente moza, claro que sí, claro que sí. Hai relevo xeneracional. Bueno, contanos un poquinho, ti ibas a correr no burro este, non? Vou correr aquí en Dinamita, o meu compañeiro de batallas. E nada, a ver como se torce a carreira hoxe. Con moita ilusión, vimos desde lonxe. Bueno, nada, xa fomos a varias por aí en todo Galicia, que hai varias en todo o ano. Esta é unha das últimas da temporada, como se di. Entonces sempre hai que vir. Outro ano veo o meu pai con outro compañeiro, non podía vir eu. Este ano viñen eu. Bueno, como hobby, que tal é? Enseñei día a xente se é un algo duro, non? É un hobby duro, hai que entrenar moito, hai que ter o animal cuidado, non depende de ti solo, depende dun animal. Entonces, bueno, pódese dar ben, pódese dar mal, porque o animal tamén a mellor non ten o día, como as persoas tampouco, entonces... Os burros teñen un defecto, que comen todos os días. Vaya. Comen e cajan todos os días, por tanto, é un ser vivo que hai que respetar, que hai que traballar con el, que costa moitos cartos, e que hai que disfrutalo tamén, e que a xente disfrute con respeto aos burros. Mira como tocan xa, Están avisando, Están avisando. Este vos o burro, non? Sí. Que, burro campeón ou non? Bueno, sempre quedamos aí, primeiros, segundos, andamos aí. É daqui, non? Sí, xa levamos 8 anos correndo. Con el? Sí. E ten irmáns tamén ou non? Ten o fillo, aquel é o fillo. Vale. E tamén vai pola mesma... Sí, home. E quen o vai a pilotar? Estabas apuntando o rapaz aínda, acaba de chegar ahora. Como se chama? Como se chama, para ter en conta? El, Felipe. Felipe. Veña, Felipe, ánimo. Pero non é o rei, No, este... Bueno, é que xa practicaches con un pouco, non? Ya practiqué el año pasado, el antepasado y este también. E ganaches? Gané la segunda vez que fui. Y bueno, no fue con Felipe. El año pasado fue con Felipe. Y quedé segunda. Este ano outra vez con Felipe. Y este año con Felipe igual, a ver cómo se queda. Ganar, claro. A ganar. ¿Qué es el truco para ganar esta carrera? Aguantar como puedes, Y si no, caes ao chan. Creo que a dificultad aquí a unha curva que sea difícil. Lo difícil es la burra, la curva no tanto. Xa él non vai querer chocar tampouco. No, a ver, Felipe ya es bastante nervioso. A ver, lo difícil es aguantar en Felipe. Si fuera en otra burra igual iba más tranquila, pero en Felipe... Vimos aquí a carrera de burras. Que? Tedes algunha así que sea que dejades mano? Esta vai ganar, ou non? Pois o Felipe. O Felipe? Sí. Coñécelo? Sí. E se dis que é unha máquina? Por eso. É o que animades vos? Vos ides o cabalo ganador, non? Bueno, co burro ganador. Bueno, importante é participar. Que apoiar a todos, non? Exactamente. E ti tamén, Felipe? Felipe tamén. Bueno, pues nada, hai que habrá que apostar por Felipe, ¿no? Por Felipe, hombre, no. ¿Quién vas a animarte? Yo al participante, siempre. ¿A todos? A todos, todos. No se puede, Gano mejor. No se puede perder nunca las fiestas populares. Bueno, pues nada, aí animar, Gracias. Vas a correr ti tamén, nas burras ou non? Ojalá. Vas a facer algún xogo ou non? Sí. Queres subir o burro? Sí. Bueno, despois subimos. Que burro ides a botar, ya ver? No. Hai unha porra por aí, Nada, un ano máis e que as carreiras sean tranquilas e nada máis. Nada máis. Que sean carreiras tranquilas e disfrutalo. Os burros poñense nerviosos, hai que ter cuidado. Tamén, a veces sí que son como os seres humanos. Te queren janar, tamén. Bueno, aí xa non me meto. A que ves animarte? A súa hermana. A Laura. E Porque os participa. primos. Sí. Sí. E corre moito? Sí. Vai janar era, non?
Sí. Superemos. Vale. Saberemos a ver se ten sorte, non? E coñeces algún dos que vai a participar? No. No. Tes algún burro que che guste ou... No. E ti non vas a participar en ningún xogo? Ten que ir teu pai, ten que subir teu pai aí a un pau e coller os 50 euros. Nos queres? Ya miraré. Bueno, estamos aquí con dos presidentes, bueno, dun dos que organiza esta festa. Contanos un poquinho, canta participación vai haber hoxe aquí? Uy, aproximadamente 2.000, 2.500 personas. No, pero burros cantan. Hai burros 10. Burros 10 solos, sí. Xente vai a ver a montes animando. Xente polo menos 2.500, polo menos. Bueno, o importante é que esta festa, pois, que non se perda, non? Non se debía de perder. Estamos así, dá moito traballo, moitísimo traballo, costa moito sudor, e nós non ganamos un puto céntimo, é todo para a festa de San Roque do Monte, non para nós, vale? E moita xente non están conscienciadas que isto vale moitos cartos para ser unha festa destas. Tempo? O tempo xa non o contemos, senón é negra. Entonces, a ver, a xente que procure axudar un pouquiño máis monetariamente, con 5 euros non vas a ningún lado, vale? Aquí para competir aquí en San Miguel. Sí. Tes participado, non? No. É a primeira vez? É a primeira vez. É a primeira vez que subes nunha burra? Nunha burra, no que sea. É a primeira vez? Sí. Se te dixeron como tens que facer, non? Isto vai ao ritmo que vai a burra, vou eu. O importante é non caer, non? Non vou a caer. Pois iso é importante, chegar a meta é o máis importante. Non vou a caer. Ela chamase Lapín Burro Sports. É filla de Felipe. Filla de Felipe. E que? Como tedes pensado facer aí a carreira? A ver, contanos a estrategia aí. Mira, a estrategia é correr, dalo todo e, claro, o problema é que eu vou ir de primeiro. Entón se callo, que non vou caer, pero en caso que caia, vanme pisar. E vanme a ver a espalda. Turquesa e Lapín patrocinan esta carreira. Entonces vamos a dalo todo e a gañar a carreira. É dicir, que se caes, o patrocinador pagache máis. Págame, home, máis lle vale, que senón volle con o burro a casa. Bueno, a ver se non caes, pagache igual, non? Non, vamos quedar de primeiros e vamos a gañar a carreira. Pues nada, está que claro. Suerte. Muchísimas gracias. Rayo, ¿estás listo? ¡Oh, sí! ¡El Rayo está listo! Bueno, e agora vamos dar paso á carreira, así que deixamos aquí as burras libres, a carretera libre. Mirad, Bueno, a carreira foi dura, que a verdad que aquí hai competidores de nivel. Pero a ti non se fixo falta axuda aí en puxe, No, a verdade que non, eu fui eu solo, pero bueno, a verdade que nas primeiras voltas non as tiña todas comigo. Aquí fan moito equipo e, bueno, a verdade que a falan entre todos e cada un como queira e poda, ¿no? Entonces... Nada, enhoraboa e a seguir triunfando por aí. Moitas gracias. La verdad, moi buenas sensaciones. Simplemente tuvimos aquí un fallo que se nos pinchou o neumático. No supimos elegir bien los neumáticos, la verdad, pensamos que iba a llover, cogimos neumáticos de mojado, pero bueno. También la dieron en reserva. La dieron en reserva, la que no tenía mucha gasolina. Bueno, un fallo en el currículum nunca pasa nada. Habrá más oportunidades. Todo bien, habrá más oportunidades. Quedan muchas cosas por hacer, el porrón, el subir al palo. Y yo, bueno, al fin y al cabo, mi territorio es el beber. Y yo en el porrón voy a darlo todo y no pienso perder. Terceiro. Ganoulle o fillo o segundo. Bueno,
Bueno, pero ahora vai a competir ela. A ver, debería. Bueno, ¿qué? ¿Cómo veis a Felipe? Yo lo vi bien. A ver, ahora yo creo que las mujeres va a espabilar un poco más. Yo creo que... Las mujeres espabilan, no saben, pero hombre. Y si no, no pasa nada. Yo me lo paso bien encima de la burra. Muchos nervios. Y arriba sentiste unha diosa, non? Sí. Pero vas a ganar, non? Porque este é o ganador. Hombre, claro. Casi. Casi. Ahora vai a ganar. Sí. As mulleres mandando van a ganar. Hombre. Muy nerviosa. Porque, home, esto é super fácil, non? Bueno, no creo. Onde está o acelerador aquí? O acelerador onde está? No lo sé. O freno? O freno... Tanto freno, No lo tengo muy claro yo el freno. E non te tires, No, espero que no. A ver. Seguro que chegas, home. A ver. Está muy enclenque, hay que dar más de comer, que esto clava. Que trae un cojín, Había que ponerle algo. Como primeira vez que subes a ela, que tal? Subina ben. Elo. Bueno, pues ahora a ganar ou por lo menos acabar. Depende dela. Ahora depende dela. Ti dalle cariño, que dixeronme que esta lle fai falta cariño. Pero eu doulle cariño, non hai fallo. A ver, ¿qué? ¿Cómo va? No me anda burra, No colega, chega. no. ¿Pero qué? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Va a ser a primeira vez que... De maravilla. Tenéis? Po ano collo o macho, o grande. No, bella. Era a misma gasolina que o mismo neumático. No, cambiamos neumático, cambiamos de coche, cambiamos de gasolina, Cambiaste de piloto. Foi o mellor que fixeron. Sin este piloto, muchos nervios. Sí. Un accidente, non? Sí. Que tiene un... Ibas de antes. No, yo para adelante. Ibas de antes de todo e a tu rollo. Sí. Ben, non? Sí, bien. Mellor que Hombre, claro. se retire. Ahí tiene que retirarse ya. De segunda, claro. De segundo este año. ¿Qué tal? Muy bien. Pensé que eran 3 vueltas, la verdad, pero pensé ya era estrategia. La tercera ya pensaba remontar, pero no me dejaron. Se fixo falta, bueno, sí, varias. La primera, claro, pero bueno, de primera quedó Farruko, muy contenta también. Todo de familia. Todo. Bueno, que a vosa burra que unha das mellores, non? Sí, anduvo aí. Ui, Sam, A mellor de todas que fixeron trampas. Uns viñeron andando e nos corremos todos a 6 voltas. 6 voltas. 6 voltas. 6 voltas. Así Bueno, que de onde sodes vos? nós de aquí de cerca. Sodes de aquí de cerca? Cerca. Bueno, pois nada, despois desta carreira de burras pois tan intensa, pois nada, ahora vamos a publicidade un pouquiño e despois volvemos ca entrega de premios, con máis xogos e con orquesta, así que esperad aí, vale? Colaboran Agrovista Real, o teu aliado no campo. Produtos e solucións agrícolas de confianza para que as túas colleitas dean sempre o mellor. Paz Díaz Motor. Cuidamos o teu coche como se merece. Taller de confianza coa última tecnoloxía en diagnóstico e reparación. Agora novos boxes de lavado. Trafos electrodomésticos. Venda, reparación e menaxe do fogar. Calidade, rapidez e servizo cercano ao mellor prezo. Amancio Costa. Construción, obras e reformas con garantía. Facemos realidade o fogar que sempre soñaches. Panadería A Praza, o sabor de sempre recén saído do forno.
Pan, empanadas, tartas e doces que conquistan cada día. Belimueble, deseñamos espazos interiores a túa medida. Creamos un fogar cheo de personalidade con todos os matices que te fan sentir ben. Nicos Alnés SL, o teu lugar de confianza en compra-venda de vehículos, coches totalmente revisados e con garantía aos mellores prezos. Clínica Veterinaria San Miguel, cuidamos a saúde das túas mascotas con dedicación, cariño e profesionais de confianza. Organiza a Asociación O Canciño de San Roque. Vive a festa con nós. Non é unha proba de beber, é unha proba de equilibrio. De equilibrio. 2, 1, adiante. Apartalo da boca, arriba as mans. Estirando o brazo. Veña, estirando. Aí temos o campeón. Aplauso. Fran Ramos. Estamos aquí co que ganou. Bueno, que tal? A ver. Moi ben. Se ven eso de beber. Estamos entrenados xa. Sí. Moitos anos entrenados. Pero de porrón ou de botellón? De botellón. De botellón. De botellón. Oh, ese enhorabuena, sí señor. Adiante. Mima. Que vaya Coca-Cola. Hay que poner Leticia, Clara, Laura, María y Ana. Ay, Ganamos en todo, familia de ganadores. Bueno, menos nos homes ou en todo demais? As mulleres, home. Bueno, a ver, ¿qué? Entonces, ¿qué tal esta prueba? Bien, me atraganté un poco, pero a beber... ¿Que esto de Coca-Cola o Hass non? No. Tienes que meter viño. Claro, con viño era mellor. Dos, adiante. Vamos, Juan, que espuma. Bueno, ¿qué? ¿Cómo foi a prova esta vez? Cuéntame. Bien, más o menos, sí. Sí, me veches todo. Bueno, hice un poco de trampa que me cayó por la cabeza. Eso non dijas, joder. Pero bueno, ¿qué? Estaba rico, por lo menos. Para que se bebida con gas, que non é incómodo. Bueno. Era mellor viño, verdad? Bueno, no. Ah, no, mellor viño no. Agua podía ser, ¿no? Sí, pero si no es muy fácil, si es con agua. ¿Cuántos años vas ganándolo? Hace 3, hace 2 y el año pasado perdí, pero... ¿Siempre con trampas como este año o ganaste bien? No, gané bien. Bien. Bueno, despois da carreira, pois os premios, fichedes o do porrón, agora vai haber o da subida ao pau, despois a orquesta, así que esperad aí un pouco, que non acabamos.
Bueno, menuda campeona, sí, señor. Como te chamas ti? Díaz Nubia. Joder, pois, hasta lá arriba chegaches, Sí. Ganacho o premio, E todos estos estaban aí, todos estos grandullóns que querían conseguilo, e mira, que conseguiste ti. Conseguíselo ti. Sí. Enhoraboa. Gracias. Que tal, foi moi complicado? No. Non queríalo facer outra vez. Bueno, estamos aquí co tesorero de San Roque do Monte, non? Xusto. Con Cuco. Bueno, contanos un poquinho como foi todo isto. Bueno, este foi unha cousa que xa levamos aí 2 ou 3 anos aquí organizando isto. Cada ano, pois, vamos, ao ambiente xa vistes o que hai. Este é un lunes, este é un espectáculo. E, bueno, estamos a ver se podemos seguir, non podemos seguir, porque somos xente toda jubilada, costanos moito. Pero, bueno, temos os veciños pórtanse bastante ben. E despois, oye, as casas comerciales, temos axudas do axuntamento. Bueno, vámonos levando, pero, bueno, costa moito. Como tesorero tens que... Sí, teño que aprimir moito, anchear moito a bolsa, pero non se da cheo. Bueno, vamos zafando, que é o importante. Vamos zafando. Bueno, podíamos facer máis, sobre todo en orquestas e cousas deso, pero as orquestas están moi caras e non podemos tampouco, estirarnos máis. Pois enhoraboa polo traballo que fixestedes e esperamos que para ano poden ser un poquinho mellor. A ver se podemos, vamos a animar os compañeiros e a ver se podemos facelo. Aquí mandaron xivir, non? Mira, corre coa burra e escapoume. A burra escapoume. E agora que vamos esperar para bailar, non? Home, hai que botar un baile. Hai que botar un baile, bueno, venga. Ou dous. Bueno, logo vémonos, non? Bailamos despois. Hai que botar un baile. Veña, va. Bueno, que? Felibur Team. A fuego, E agora que? Agora a fuego, que a música, non? Yo lo queire, mañán a traballar. Mañán a traballar? Ai, non. Non pasa nada. É o que ten ao ser autónomo. Ah, pero hoxe era lunes ou era mañán? Mañán lunes. Depende. Bueno, como eres autónomo, podes empezar máis tarde, non? No, eu empezo igual. E acabas máis tarde, onde? Bueno, depende tamén a hora que lle queiras, pero... igual un pouco máis tarde. Por eso, non sei o despertador, Mira pa aí. Hai que ganarse, señores. Un trofeo, terceiro premio. E tamén fixaste salió de beber, non? Oh, pero aí perdín. Estou falto de práctica. Estás entrenando ahora, non? A ver se po ano son capaz. Sentirme seguro y a tu lado yo crecer. Quiero comer de tu boca, quiero beber de tu piel, lo que la mente
Bueno, pois nada, ata aquí o de Festa en Festa de hoxe. Espero que vos gustara. Nada, se queredes que vayamos a vosa festa, pois ou tedes que chamar o número de teléfono 986-710741 ou mandar un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Vémonos, eu vou marchar na miña burra, veña. No Superito temos todo tipo de viños e se non temos, buscamos. Pazo de Rúa Nova, Treixadura e Mencía. A nosa liña de augardentes, a nosa liña de conserva. Saúde, familia. E se é preciso, levámonos nós. ¿Quieres formarte en el mundo de la peluquería, barbería o estética? En Rizobel lo tenemos claro. Queremos que las clases sean lo más prácticas posibles. En Rizobel te preparamos para el mundo laboral. Restaurante Bahía Las Sinas goza do sabor do mar coas mellores vistas. Gastronomía, tranquilidade e momentos inesquecibles. Bahía Las Sinas, unha experiencia para os teus sentidos. Restaurante Bahía, Las Sinas. Sabor, mar e esencia en cada plato, con vistas ao mar. Ahora sí que estás listo para comerte el mundo. Rubén Neira, viste tu mejor versión. Descúbrela en nuestra tienda. Automecánica Souto, reparamos maquinaria forestal, agrícola, de obra pública e tamén pequena maquinaria, motocultores, xardinería, diagnóstico avanzado e aluguer con garantía profesional. Tamén temos maquinaria de ocasión. Automecánica Souto, a túa maquinaria en boas mans. Das Rías Galegas á túa mesa, o auténtico sabor do mar. Marisco fresco capturado con tradición e servido con calidade. Saborea a frescura, directamente do mar, con todo o seu aroma e esencia. Porque cando falamos de marisco, Galicia é garantía de excelencia. Mariscos Gallego, o auténtico tesouro do Atlántico. En Decoplaca Arosa tenemos una amplia variedad en cerámica de pavimentos y revestimientos. También en Decoplaca Arosa disponemos de muebles que puedes personalizar a tu gusto. Y para la ducha, las mejores mamparas, una amplia variedad de platos y tenemos la mejor calidad en griferías y accesorios. Si lo que necesitas es pintar tu casa o cualquier otro lugar, tenemos todo lo disponible, pintura y accesorios. Y para tu reforma disponemos de aislamiento acústico y térmico y todo relacionado con tabiquería y techo de placas de cartón yeso. Visítanos en Vila García ou en decoplacarosa.com. Dende 1957 levamos o sabor do mar á túa mesa. Na Churrusquiña combinamos tradición e calidade. Descubre a nosa variedade en conservaroma.com e goza do auténtico sabor do mar.